kublaya phi barok ki paralok ki bape ya ka channel jonga ngai phia shai phia khlain ba ngi tingi ya shai ngi ya khlain ba te hakane kapon ngan walam shapi kumno bangan snayu ni fish pang da ukhau nang tau aloe vera usok ya kangap bat vitamin E capsule te namar taki kenthai mo tengi ki kenthai ngi so tenat mangin long ki ba khu ya kasni do te kani ka yara bashi bun na ka jing thang kasngi te kapen snotenat long kumba pen khu no mo ya kitiki jabo jaban kum kilong ki teng ongim la ban yo i dala ka khma dala ki khman ya ka jing don ki pum haki tliu jong kini ki dur khmat jongi te kani ka long ka ba pen khu ba bar ka long ka ba pen so tenat ba te ngat pen I shapi hakawai hadin kawai te ya uni aloe vera pede ngan ot uni aloe vera dengan sasim no tang kajal hapo ti uni sokhya pede ngan ot uni ngan sim tang using sokhya te nang ta pede ngan hadin nang tongan sa grain lang bar ukhau kum ta tetet te ngakerpat ya phi ba phin ya pek bahaya kani te saya bot te ladon mano na pedeng jong phi ki bakwa ban le yak ne ka face pang pila ban le min miet shiwa ban thia khna bakane kasni do jongi kan long ka ba khoi mo menta pede ngan grain lang no yuni u aloe vera ber u yu te ang hadinang ta pede ngan sakhle ka ngabat ni ukso jau o ka ngabat u vitamin E capsule te kane te ngatharai ka kham kerpang ya ki kenthai mo namangi ki kenthai teng ye so tenat bangin long ki ba kham shai ya kasni do ban ka kham penne ru ya ka jinglong sti ru ka khai ka yarap shibun namar mangahi te nga yale hi bangan ta kum to kumba laisin ha ka shibenai la ne shisin ha ka steyo ka shong ha ka jingla jong phi la da phila le te phila ban le arsin steyo ru ka yarap shibun na ka jing thang kasni te ngakerpat ya phi barok hi bakwa ban yu ya kani ka rukom shina uni fish pang soba saya but nanti kum ni kum bangala le amne u aloe vera kum tu u sokhya kum tu nang ta khau kat tu ka ngap bat yu hung tu de ndala grain pade phin sata ya kadur khmat la ni ki kejat ki bathang singi de hadin nang tu pade phin I kum bala arkhyang kum tu sasai no tang kum tahi phin sa shem pade ya kari so kalong ka bas tenat ba kalong so jeli ma so khoi te don na pedeng jong phi ki bakwa sa persyang man le kum ni te hakane kapor ngas dang ban grain no yakini ngan sa grain lang no barok khoi te ndon kam ban le ai su grain tang yakini kum tu sa ai no kangap bat ni u vitamin E capsule am kala along ban ta no kan te I hadu kum tu hadu bandar khyang bhan ta sai sadaka te phin sa sngu thu kalong kum no kasni do jong phi te lada piso tenat ya kan ka rukom shina uni fish pak so bahasa ya comments mo kam tam para kan thaimo saya persyang ban ya le kum ni khnang bakan long ka bakam itnat kan dia kasni do jongi mo te lada don na pen kishin rang ru de se kwa ya kan ni pila ban le kum ni kum mangale manga te persyang ban bot ya kan ni persyang ban ta kum ni te saya comments kan kalau kum no ya uni ukhau pede namar da pikran tang long teli kum udang don li balong dang long kham telong teli berit te bu sha kum tu kum ba ar la ne like ta nang ta pin sa grain biang te hadu ba kan dalong kum ni kan dalong ni ba ya uni ukhau tu ing so khia aloe vera ubang ala de khlong ngasim tang tu jelly te bar ukhau ubang ala de grain te ngapa de uni em da umpa dalong bah kum tu em tengah grain biang arsil te ndala de grain kum ne pede na sakle ya unu vitamin E capsule bat kan kangap te mentangan ai no kan kangap ang ni tin swaban hadu banda lobet kun hadu banda shobha kun tu
Dia mantap dia ngan ai no yuni vitamin E kapsul. Beli vitamin E kapsul dengan cup no yuni rukun tu. Minta ngalah dep simtang ya ka sim nak tang untuk umpiang vitamin E kapsul tang ta saking tu de kan ni kala long de hadin nang tu de ngan sata ya kan de piru pila bende kum ni kan te bersenang ino kino ki basau tenat bakin sumar ya kas nido de kaya rap na ka jengtang kasngi kaya rap sibun ya kas nido ka pen ko kalong pen ikot ikea ya kas nido mo de piru sa persyang hayeng kum ni baik kala kum tu de kan ni pede da pila bu tu si ndala ayu sabun hopo fridge dia tangkum tu ngala adep ya katu. Ku boleh ya pi barok ki perlok ki bape ya ka channel jonga bat ki baya kersan yang anak kapor sya kapor. Dia ngai ku boleh kerpang ru na bentak itu ki perlok ki bape thema ya ka channel jonga sengoba kersan yang ada ka balai bet subscribe dia ke mau banyon ya button itu badan tu bel mo kenang baki video ki banga upload man kapor kan wan haka notification jong pi dengan batai ya pi keliat siapang uni Facebook mo mar ngayala dia ngapenon kam namar ngi kum ki kentengi kwa bakas ni dokan long kam ikut mo kam long ikut ikea de teng long kanik uni Facebook yarap ru ban yarap ya kajing sti mo ya kajing sti jong kasni do te ka pen ku ya gitu ki batang sengi ka kam pen syai kendiat ya katu kajing long tang sengi ya kan ka dur kemat jongi nomor kan ka dur kemat nongko ngi sya syua ya kan ladang itur hakas sengi ni haka pumpum ru kan ka dur kemat kalong kabami haswa mo ti uni Facebook pade ulong kumbas ubeng no ya gitu barok kokin te phila banta yu ne te phila banta kamar ben yu uni adep sai daka te sata kini kijing tak kemat ki baju hiju penon kampara bor be nda pila dep tak ya ka jing tak kemat kum tu em sakan mau banta sunscreen mo nomor bakan lai ka jing tang sengi te ku boleh sibun ya ka jing kersian jong pi ngakwa ban walam syapi ya kene ka rukom sinayu ni Facebook tang na kitiar ki bron hayeng ukau kum tu ko mangalapen iya pi mo te ku boleh sibun ya pi baro